I gdje ste ljudi, dobrodošli na naš kanal u Serbian Show i sa vama je Čepo. I danas ćemo igrati igrice, danas ćemo uraditi jedan tutorial, a to je kako napraviti skin u Minecraftu. Pa prvo što vam treba je aplikacija koju možete instalirati na Google Play prodavnici, a to je Skin Editor. Da. I kada to instalirate, uđete u to. Sada se on učitava. Kliknete tu, ovdje X. Ovdje sam ja napravio svoj skin, a vama će na početku da bude ovako Steve. I sad vi možete da birate kako ćete da mu napravite. Ako ćete gumicu, s gumicom radite, ako na primjer uzmete brown boju i ovo uradite, a ne sviđa vam se, možete pritisnuti ovu strelicu i vratit će se sve. Evo, ja ću i ovo crno. I tu ostane Steve. Na ovo oko, ako vidite, tu imate head, body, right arm, right leg, left leg. Je glava, ova vam je tu stomak, taj deo. Desna ruka, desna noga, leva noga. I sad ako pritisnete sve ovo da nestane, a leva noga da ostane, samo će leva noga da ostane. I ako vidite ovu kocku i kružić, čak i sad ovo da vratimo. Ako vidite ovu kocku i kružić, to vam je front, right, back, left, top, bottom, nemam pojma kako se to čita. Front, to vam je napred, desno, nazad, levo, iznad da mu vidite ramena i glavu i button ispod. Ako pritisnete back, pojavim vam se pozadi, pa front, right, sve. A boje pritisnete ovdje, ako vidite gdje je meni brownova boja, tu pritisnete i birate hoćete li color wells ili color palette. Ja bi preporučio color palette i tu uđete i sad izaberete boju. Evo, ja ću ovu boju i sad počnete da mu bojite trenerku, šta ja znam. I obojite mu trenerku, sad ću ja tu na strelicu sad izbrišem. Ako hoćete cijele pantalone, onda pritisnete na boju koju hoćete. Rekli smo bili ova boja i uzete ovu koficu i pritisnete ovdje. I ona vam oboji taj dio cijelo. Ali ja to nisam radio kad sam pravio svoj skin. Možete da se zezate, da napravite šta hoćete. Ništa posebno, aplikacija ne uzima mnogo mjesta. I gledajte ovo sada. Imate ovu zelenu boju i pređete ovako i napravite crtu. A na toj crti u sredini treba da bude ova ovdje plava boja što je na duksu. I vi da ne ulazite u color palette, vi pritisnete ovo iznad strelice i pritisnete tu boju koju želite i ona vam se ovdje prikaže. I poslije nastavite da crtate. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!